Persen kasing hitu badan bakhar ulayam hakadi tiak jeng badan hadim boluan joyu hadim bolu jeng tiap bagi doktor kil aidrip yau badan menin kamit. Badan bak ulah kena kelai ke sarkar badai maka ke pensit iki pajak dak bakam tre banten kelai ke reservation policy. Ulah angru badan bak bakaseng kala talupa ya kasti bakat ikan ke sarkar kiseng bahalang naman bayak ke meeting. Apa sange no dak ba kanlai Garo Hills banyakan bagi kiseng bahalang ke badai nepok Garo Hills. Tentu baik baru bakam di masalah baklah habis bakar sistem bakam dulu bakar reservation policy. Kumba pila tip hi kani ka reservation ka at present kata ka reservation policy ka bambam long an ka badang datang ko office memorandum ka kren na yu hang to but bun ki ba sungtho bakla ba ka hito ba VPP ki pan ka presentation re em ni kren be ni ong badeban pendek badeban review no number hakatu hi ka policy nilai isai ka bakta bandala pentrikam katkum katu ka polisi kani ka polisi bamenta kan kata hakarustar bat kabaha kan bun sakite ki perlok ki badan Garo bat hagawai ki ong ba ka VPP ka pensit lane ka ai kata ka communal feeling henry hato kamdai ka sarkar ka ba pensit ka jing cancel je ka meeting jong ki seng bahalang ka bangila de ban tarik ka to city dan bok bangila tar lupa bangi ngila i kata ka vision baka jing kumpai lane pharel jai bentiu kadika government kajing mut iu jong ka ban ong bentu ban bakim ba ki dawa kita ki perlok Garo ban yo meeting sate pemut lada kim hun maki ngi sane ngin susong idol be ngin sulong ki siting dak kata ngi bamla ban pedang hang ni ngila pau sai mar ba tip sa ba kumno bat ngakan turu ya barok hat lada pikwa ban ajung mut ya kata ka state reservation policy within the state market dakan mau kata within the state ladang ila ban pembiang hiya kata hapo ka jela jongi kadai ka kamieng ko jongi wat no tiang ya kata bakan intervene ane kan interfere kata ka Supreme Court lani ka High Court kani kata lada ka kamieng jongi hi ka bet ka bala dangi bam du kutung du do ngitip hi pramangi kamut kan bet